nje waseza fast la yedwa isitolo ezothenga ummese ngake ngimvumela yabo alright malume okay shuthi yokuthenga ummese la kumalume akawufaki la professor ephaketheni ufaka kwi-handbag yakhe kodwa bonje bofaka kwi-handbag yakhe sewuvulile akafuni like ukuthi ewuvulele phambi kwami bese yawushaya yabo okay nami ngokuthi professor kulo muntu mfethu uphila nazo igebengu mfethu noma ngiyisona isigebengu sifine yabo kodwa nje ngiyazi nami mfethu uthi ummese ngisho noma uthi uphethe mina mengifast kale ndlela ngisakwazi uku-attack ungakawuvuli ngokuthini bese ngikubona ukuthi ufuna ukufaka isandla mhlawumbe cover fast kubambe ngqe isandla yabo kodwa yena ngikwazanga nokuthi professor ngithola ithuba lokuthi ngimkhaphe fast ngimbambe ngokuthini ubendlondle nophapha ekhanda kamenza indabolelo umuntu omemeza ngathi yakhalela iluthi igula likaJama lichithekile awu nina bakaMpudubo mvunje ngegazi nina bakashishiliza ngedidi kwele maholo lemhlabeni limbedule nina bentu lebande ngodonga kwelakithi kwaBhekuzulu nina bendla mhlathi kaMayekisa nina bakadala inyebo phansi engcobo uZulu liyaduma liyazongoma awabo mnaka namamfombatane le eSwatini siyabingelela kuzona zonke izifunda okufinyelela kuzo lombukiso yalo lo obingelelayo nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma ehlala Nkosi kwabheka umthetho ngasohlangothini lwakamandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu luwuchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs okuhlelo noma okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho siyasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba ababhekene nazo ngaphansi kwempilo yezidakamizwa lokho suke sikwenza malungana nje ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lutho uchungechunge siyacela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell ujoine nemembership iqiniso lithi izidakamizwa siyoziqeda thina njengomphakathi futhi ngokubambisana ayikho indoda enesisi esikhulu noma umama onentshebe oyovela ame phambi kwabantu akhulume ngombhobho athi izidakamizwa namuhla ngiyayiqeda asinayo umuntu onjalo oyofika kodwa kuyosukuma umphakathi kuyohlangana umphakathi ukhulume ngazwilinye senze izinto zenzeke siyeke ukwenza izinto zo Facebook zo TikTok zo YouTube izinto eziphelele emoyeni sifuna izinto manje ezizokwenzeka ngqo yingakho ngithi asisukume nina besilo asisukume nina bendlu ensondo sihlangane ngazwilinye silwisane nezidakamizwa ngoba izingane zethu ezisezidakamizweni kunjani ndoda ngiyaphila professor right buff hayi ngegrand awubingelela ababukela basakwazi ukuthi kuyichaza ngani umfoko wabani lo hayi kuseyimina babukeli iqinisela zungi indoda ephuma ngala eNanda abaningi abathamelayo lolu hlelo lelo bayangazi yabo kodwa ngithe nje kunesimo esisangivelele einsukwini njengoba sengomuntu obengasengasajwayela ukufika la hayi ngoba mhlambe bekuthi ufika kwethu la mhlambe sisuke sodlala sithanda izitori zenzeka every day ziyenzeka izitori mengathiwa uprofessor la mhlambe sizwe sizele izitori nje hayi ngoba siwezile ukuthi sibachazele abantu ngempilo zethu ngabe every day sihle sikhona la sibambulayini ngoba izitori ezenzeka empilweni since ngaphila lempilo angazi mhlambe manje ziza la ku 100,000 ezenzeka nje empilweni eziserious hayi lezi zitori lezo ukuthi nje izitori zangampela into obona ukuthi la cishe wafa cishe bamgwaza ngampela cishe bambulala manje ke bafowethu bengithi nje angeke ngivele ngiphinde nje futhi ngiphamisela isandla nje kona konke bafethu nabe nginakuhlangana nabo endleleni ayangijabulisa indlela abangiphatha ngayo endleleni abanye sibonana nabo noma okuningi ngeke ngikhuluma abanye abanokungidisa ngakho kanjalo kodwa njengoba ngithe ngifike nje namhlanje nami ngizonibona abalaleli ngithe kodwa okunye kwako ngizobe ngibathi bufana kahle yabo kodwa kahle kahle into ebengize ngayo ukuthi bazalwane impilo inzima bafethu ezidakamizweni umuse ezidakamizweni impilo inzima abomu umuntu ngampela olandelayo leli hlelo kuthiwa uqala ku episode number 1 until episode number 6 or 7 esengikwenzile la ekhaya
ulalele nje step by step, 1 by 1, 2 3 4 uya understand kahle ukuthi so lo muntu impilo yakhe iqala la lapha manje ifika la. Manje omunye umuntu abanye abantu angeke ngisho ukuthi ni wrong bazalwana yabo, ngoba nawe usuke uyithintele ifoni, kodwa bo sometimes ngikusiza ukuthi like usubscribe nje ukuthi nje qinisela zonke bonke ama episode akhe nje ukuthi ufuna ukulalela mina uwalalele wonke from number 1 up to number 6 number 7 ukuze uzoba ne understanding, ngoba kunabantu othola ukuthi ubuka le episode akayazi le episode ukuthi uziqhamuke qale iphi episode. Mhlawumbe ubuka i-episode yesithathu episode episode awu7 akakayibuki yabo, yes6 7 akakayibuki, kusabuke nje lawo amabili amathathu yabo. Uthola ukuthi lapho uzoba ne judgment kuleyo ndawo. Kodwa ke bazalana angikho lapho kahle kahle yabo. Bafowethu ngeke ngavelelwe isimo esibi bafethu, njengoba ngumuntu osaphila la eThekwini, akusho ukuthi mina ngafiki la ngizoxoxa ngisuke ngasekho eThekwini. Uprofessor umuntu ophila nabafethu nje siphila nabo emgaqweni, should ni like siyatshenana ukuthi awe mhlawumbe ngibuze hey Mnqobo amcelele noprofessor uqinisela, hayi should ukhona uqinisela use workshop, hayi nginakho ukumbona kanjalo yabo. Should nami nje ngisawumuntu okhona, is not like ukuthi ukuze nibone ukuthi ngikhona kufanele ngihlezi ngifika ngenza ama video, ngoba at the same time phela kusuke kusetshenzwa kahle kahle, ngoba sifundisa thina kahle kahle izingane ezisakhula ezingeke sivalele leyo qiniso ngaphakathi kuthina. Sifisa like zona ngoba zitholile ichance ukuthi kube khona abantu abazobachazela manzini bangcono ke bona basenhlahleni enkulu yabo. Thina abo mina ngihlezi ngikhala ngisho ngithi kube ngalesa sikhathi ngiqala ukubhema ama drugs, into ethu iphara yayisikhona ngase ngiyibonile phambi kwami iqala izingene eshiqe until kuze kube ukuthi like abazali bakhe sebe feel like hayi sesilahlile thina ithemba ngengane yethu. Ngangengene mina ama drugs professor uNkulunkulu mama ngiqamba manga professor vele ngikhule ngayena umfana obeqondile, kodwa professor bengisonta mina isonto nesonto bengihamba mina neolidi ngesontweni, ngibuye ke ngibhema insangu sengibuye esontweni, kodwa ngiyazi every Sunday fune ngesontweni. Ngiyazi ukuthi vele abantu abaningi basitshatsha ngokusibuka professor yabo, kodwa lokho angeke basebenzele ngalutho yabo. Mina impilo yami le yabo, nami njengokubuya kwami nje professor angithi abafowethu abalalela lohlelo lakho abajwayele ukulibuka, ngithi angibuye ngibachazele lesimo esanda ngenzakalele. Mhlambe bafowethu mase siqedile no professor la, mhlambe khona izithombe azongikhombisa zona elinye lamalanga nje khona kulezi insuku nje, mhlambe 3 weeks back. Vele mina ngumuntu oyiphandele workshop eceleni kwamasaluni na i-spa tops muwe lomgaqo nje amarasta la wenza ama thread, ngijole ukuyiphilela lapho ngiwashela imoto ngithunywe usisi emasaluni kanjalo, ukuze ngikwazi ukuthola imali ukuthi ngikwazi ukuthi nami ngibhemele ngibe right, ngoba singayitshena ukuthi okay ngoba ngi-addicted kulesifo, is not like imali efuneke ngibheme ngayo imali yokuthi kufanele kuhlezi khala. Ziningi indlela zokwenza imali eThekwini yabo, njengoba ngasuke elokushini ngeza la inkubo ngangibone elokushini ukuthi mancane amathuba okwenza imali sibaningi elokushini, and futhi umphanda wukho ilakho la sengidecide ukuthi no, nezinto esezenzekile emphakathini nendlela esengiyona is better ngihambe ngingene kwenye indawo like enkulu eyidolobha engizokwazi ukuthi okay mengifika imina ngizofika ngibonele ukuthi iyona isiphi certificate engizofika ngisebenze ngaso. Okay ke ngokufika ukuthi ke kakusagcele uthuthuvi la selokushini ukuthi mina bengitshontsha ngiqekezela abantu, ngafike nami ngawo lo muntu odlala lo ma games, kodwa semikhamba isikhathi ngabona ukuthi this is not right. Ngabona futhi ukuthi uNkulunkulu usho ukuthi ube nami ukuthi ngisheshe umqondo ngukhuphula ukuthi ayikho right lento, ngoba abafethi abaningi mengathiwa kuyakubalela mina abafethi esebeshone ngilele nabo abanye bethathwa silele, umuntu sigcine eduke ngalelo langa nthili ukuthi ube namhlanje uthi asimazi. Kambe kwafika abantu silele kwathi hey vuka nini uphila awulena no sisiyomgcina ngalelo langa. Omunye bemthathe phambi kwethu bemshaya mhlambe sizombona ekseni
mhlawumbe ucashiswe kuleyo ndawo eyihlathi mhlawumbe noma kade ezama ukubaleka ngekusazi uthi uyamfica usefakta phela nje ukuthi professor usizo befanele lithole early kodwa ngesimo sokuthi usiza kalitholanga bese endaweni ecashekile egcina omunye eshona engisho ukuthi ke bafowethu empilweni bafethu ziningi izimo ezihlakalelayo bafethu. Okay bafethu njengoba ngisangichazela shuthi nje einsukwini edlule nami emasontweni okay ngiyayifukela ekseni njengenjwayele nje ukuthi ngiyavuka ekseni ngiye lapha emasaluni workshop ngivuka ekseni ngoba abanye ama-roller door asemadala bo abanye beke besizwe mina ukunyusa ama-roller door bevula nje mhlawumbe ngithole lo 10 rand mina ngiyazi mina into engibhemayo yabo lonto ukuthi imali engaka ngiyazi ukuthi mengisiza uba ngisiza kuyahlangana ngiyakwazi ukuthi yabo lonto ngisisulwembu lokuthi ngiqala usuku ungakhalanga muntu professor yabo lonto hayi ukuthi ngifikele ngihlalele nami hayi ngihlele kancane isikhatshana esincane shuthi kuqale kufike shuthi lapha professor kunomunye ubhuti osanda kufika lapha shuthi lo bhuti semefika wena professor kakhona itafula lo mama obedayisa umncako amadumbe kanjalo shuthi lo mama wathathwa ingane zakhe zamlanda ingane zakhe zambuyisela ekhaya zathi ma usumdala and vele usukuyona vele impesheni ongcono ma awuvele nje ukhohlwe yithiko asambeni thina sizama usikunakekele hamba uyohlala ekhaya ma ngoba sithande le ndaba yakho ukuthi uhlale la eThekwini ngoba uyazi eThekwini kuzala izinto ezimbi ushuthi ngaleyo ndlela uma wagcina evuma naye okay bamthatha bahamba shuthi i-stand sasala kanjalo professor bo okay shuthi lo malume emefika hayi futhi uthi lo malume ubeqala ukufika ubekumalume nje ubejwayele ukufika edlule babingelele ngiyacabanga ukuthi the time nje ehlezi edlula lapha babingelela kanjani ngoba shuthi wesisibonile lesikhala yabo kodwa beshawa ukuthi uzokhuluma noba akalazi ikomiti labantwana amatafula phela workshop ukuthi uba okay ngaleyo ndlela shuthi wagcina efoundation ukuthi okay usibani bani umuntu ofanele ekhulume naye ekuyena ozomqondanisa nomuntu ozokwazi ukuthi egcine esebenza la etafuleni okay shuthi lo malume usewumalume nje osewakhuluma nabo okhuluma necommunity shuthi bagcina bemnika lesikhala lesi shuthi lo malume ufake kahle kahle ama-fruits yabo ufaka ama-fruits mhlawumbe kwadlula 2 months wathenga isekeni lemoto lo malume yabo usanda kufika lo malume yabo vele mina lo malume sijwayelene nje ukuthi umalume mhlawumbe sometimes uphuma order mhlawumbe khona lamafruits alimele kanjalo yabo unakungibiza mshana ethe ukhethe la mshana ungadleka labo bese uyongilahlela uDude yabo lona mhlawumbe ngiyabonga ngipha lo 5 rand sometimes mhlawumbe ama-calbots lawa wabanana ngoba siyawadayisa thina yabo uthi uyangibiza ngitshenthe isabelo qoqa lama-calbots lawo busiyangishanelela mhlawumbe ngiphe lo masenta amancane shuthi bese sinako nje ubudlelwane nalo malume yabo shuthi naye emva kwensuku zamaphasika kade ngekho na ngithi lo malume itafula bengingavuliwe shuthi nami ngalelo suku njengoba kwenzekala lento uyafika ekseni ngiyamjabulela noma umalume ubuyile awe malume wahamba ungasashongo umalume ukuthi uyodlile iphasika wathi mshana kwase kuphuthuma alright sure mshana uyazi ke uyayibothi njani plus ngiyayazi imoto yakhe ephuma le emakhaya isuke ingcolile cabanga lo malume ngoba imoto yakhe akwazi nje uyishayelela professor uyashayelela khona umfana wakubo nje amfonela njalo mhlawumbe mesezohamba ufika izolanda imoto emshayeleni sekuseni ifika la ukuthi yena nje eyakhe iregistered ngayo yonke into eyakhe ukuthi akakwazi ukushayela mina ngimbuza ukuthi indaba malume ungayishayeleli ithi hayi manje ke ngempela mina ngisuka le eMpumalanga bathi into zamfuneke ngizenzile ngalezi zonke alright hayi ngiyiwasha ke le moto malume ngiyiwasha moto malume ngiyiwasha na ukhona vele la eceleni ngiyiwasha ngiqeda umalume sengiqedile washa imoto yabo alright mshana kwasho ukuthi vele isesikhathi sekuseni ukuthi uhlweza lolo lalukhona nje labantu laba abasathengile ekseni abadlulayo la lalingenele emalini ajwayele ungipha wona mengiqeda kwasha imoto yabo bese ethi haya sini wena Sabelo ongilinde kancane ngiyothenga inhloko lapha phesheya ngiyabona usuwakuthina la eChesterfield rank uwele umgaqo ngathi uyemapasi terminal khona ke labafethu nje abasana kufika nezinhloko lapho usho ukuthi inhloko yabo bayayiphexisa laba bafethu ukuthini imost abantu abadala phana laba bafethu abasebenzela kamasipala ngokuthini bayithanda inhloko yalapho usho nawo malume waza wayijwayele wabona ukuthi yona inhloko yabo ethandwa kakhulu le na ujwayele ukuyithengela yona nje emeyilambele usho nje wabona nje besisuka professor na
ihambe yothenga inhloko ushiya lo mfana lo omdrivele imoto la etafuleni. Okay ngokuthi mina ngikala ama minutes ukuthi hayi ngoba vele umalume sewushintsha imali angibe ngibheka kula amanye amasaluni sabaqhamuke no sister abakafiki no sister mhlawumbe bazodinga ukuthi ngibasiza yabo mhlawumbe bafuna ngibashanelele abanye mhlawumbe ngibaqoqela uplastic ngibabophele ngibabekele yabo hayi ngithi kancane shuthi nje ngathi ngingakajiki khona kube khona into ethi hayi salusulinda lo wala yabo ngoba vele lo wala ushowcase njalo yena umuntu omvulile Rolado ngoba enye salon enye intombazana shuthi kahle kahle iyanqena nje ukuvula iRolado iyayinqenela nje hayi mhlawumbe uthi iRolado ifile uyawazi amathekeni professor bolo nto uyayibona fake nensipho bamba ichain uyayibona leyo nto hayi mfethu ngithi uyirelaxela nya kamthushu liqhamuke lelindi ngiyalazi professor lelindi yazi liyajwayela kanjani professor lapha nakuthini shuthi kunomunye umfana khona lamaphilisi bawadla kuthiwa amazini laba bawafaka emancikeni yabo incika ngoba bakufaka ku2 liter bese beyakuphuza befake nomuthi lo iPonclear shuthi lo mfana lo umuntu ojwayele nje ukufika ehlele nama out nama rasta la wasebenzisa leyo nto la yabo shuthi nawo ngamjwayela nje kanjalo ukuthi unokuyifira rate ke enkantini ehlale nabafethu yabo uthola ukuthi ke lapho mhlawumbe uphethe nezinto ke lelindi kahle kahle shuthi istifeti sakhe sokuphanda ukuthi ehambe yothenga izinto ku Victoria yabo ku Victoria izinto zama fake bese ephinde eya kwezinye izitolo ezawo futhi ama fake ethenga izinto zama price tag like into iphuma esitolo ngempela ka Edgar's ngempela like ukuzobona ama perfume labo wadayisa la washaya abantu shuna umuntu nje yabo iphandela ngalokho okay nami ngokumjwayela ke vele ukuthi sometimes benokufika nezinto uthola ukuthi mengiyibuka into ngiyabona ukuthi hayibosi bani naza ngayithenga lento ngimthathe mina mhlawumbe ngimuse kulo mfethu nangu lo mfethu udayisa into kanje ukhulume naye vele lo usuke vele ethenga imali encane lezi zinto yabo vele ama price azoshaya ama price ukuthi nayithola profit yabo hayi ngoba esuke luma kakhulu ngeprice abo ukuthi mhlawumbe into 6999 hayi ukuthi yena uzoshaya 300 mhlawumbe uzofuna mhlawumbe 200 yabo lonto discount yabo lonto enomqondo leyo yabo lonto akufani ngoba yena usukazi vele ukuthi ifraud uthi dise wena nje nge-entertainment ukuthi ubuka into uncanywe kodwa uyazi ukuthi ifike even islip lezi sibhali price into yamanga kunendawo nje abayithenga kusona bese bayifaka kulezo ikipa kanjalo okay shuthi umthaka lo uyafika kamnanda ugrand usalutha ama outs nje afuthi amathi engafika amaningi ama outs ngoba wengeke phunyuke professor ubeka sekufika izami esezingijwayele ngalendlela eworkshop yabo lapha ikhathi mhlawumbe oba professor mhlawumbe upass 8 kuseni okay basa sebekhona abanye sebefikile kodwa nje iningi labafethu engiphila labo ngokwegazi ngampela abazingisho sisibami abanye abasesha ifamily yami abakafiki iningi labo bo kusayela bona labo bo leyo bathi ehlale isho ukuthi uhleli phansi ke uyaxoxa ke ngabo shuka insango yabo wafika nje wabingelela professor abo nami futhi professor idlozi enye into idlozi professor abo nami ngayibuza ngayiphendula uthi namhlanje why okay wafika wasibingelela kodwa ujwayele ukuthi mefike ibingelela ama out out is shamjambo mhlambe thathu 5 kanjalo yabo bese thawe sinawane esabelo ithini Scott yabo lonto mhlambe naye mfethu awesa no why grand mfethu yabo grand sithi ithini mfethu sele fortune yabo lonto sesijwayele nje kuba abantu abayili unkulumo mina naye yabo bafu phela la ngiyaxakeka angibikelela kasho lutho lapho uphethe isikhwama yabo lezi ikhwama lezi ezincane lezi ezihudulayo emqondo lami gijima ukuthi hayi mhlawumbe uxoshile mhlawumbe uyamove abo kodwa ngingabi nolwazi olugcwele ngokuthini even icondition engimbona iyona usalendlela engihlezi ngimbona iyona ukuthi nje ufike ekseni namhlanje ngendlela engajwayele ukuthi efike ngayo wafike wahlala futhi hayi mhlawumbe wafike wakhuluma ukuthi ulinde mhlawumbe ubani yabo leyo nto ulinde ibhayile ubani mhlawumbe khona into alilethele yona yabo leyo nto njengenjwayele ukuthi umuntu lokudayisa izinto eziqhokwayo yabo hlala kanjalo yabo shuthi bese yangibuza mina ethi yesabela sithini mfethu ngithi mina ithini ngane mfethu yabo emva kwesikhathi yabo leyo nto ngithi mina ithini ngane ethi ngibona ukungifojela nje sabela yabo ngithi awu mfethu yabona ke leyo mfethu equation useless lengibuzayo ukuthi
uthi mina ubona ngoba ngikufotshela ukufotshela kahle wena professor ukubuka kahle kahle umuntu like uthi yini wangibuka kanje ngizwe lonto lokho ngibuza professor lo mbuzo uthi yindaba ngakubuka kanje Ngibukana uzobothi ngiyakubuka ngibukana uzobothi ngiyakubuka uyibona lonto and futhi wena usukubuza wena usuwrong kakhulu ngoba phela suke sibukana akekho oqhweba omunye ethi ngibuke kuyenzeka nje automatically ukuthi sibukane kanje asikho isidingo ukuthi wena ungibuze kuqala yini ngoba usiqhaka kakhulu wena yabo nami umbuzo showcase indlela engizokuphendula ngayo izokucasula kuba ngambuza mina ukuthi hawe mfethu uzobuza mina ukuthi ngikubuka yini ngakufotshela kanje wena ufotshelani uzongifotshela ukuthi ngiyakufotshela WhatsApp usabelo newinchi ngazini iwinchi mfethu ngayikhuluma into ngayazi you are India Metaki anganoma ile nto nambasela wena professor ngathi mina nje you are India Metaki abo lento ukuthi ngiyiwinchi maybe you can explain that name ngikuthiwa ngiyalibuza manje lokama ukuthi what is the meaning of the tweet mina kodwa ngoba ngumuntu omnyama ngachazela mina ngalelo gama kodwa bo wena uyalikhuluma ulazi wasayiphila sabelo ngakukhuluma manje ngathi hey fuck nawe bo yini manje funa manje ngikuthobele manje ukuthi wena uIndia ayikho lonto sithe kwinda sisaphele leso sikhathi ubaba bini siyafana sonke manje yabo okay yabo yena wena professor uyasizwa izulu kodwa noma engasikhulumi straight yabo akubuthi sisukile ke professor yazi uthini lapho uzachawena sabelo uchawena sabelo ufike ngigcwalisele just like that uzayibona sabelo ngigcwalisele ngithi abona mngalela mhlawumbe ngigcwalisele nami ngigcwalisele anginaki mina ngibhizi ngikhuluma nabafethu ogwayi kanjalo yabo angisabonga ngisamnanga ukuthi singiyabamba ukuthi okay inkulumo yethu mina naye iyagijana yabo asikho inkulumo ene-right njengabantu abazanayo yabo yabona singim-avoida hayi futhi mhlawumbe ngiyale kude mhlawumbe nje kusuka nje la professor ngiye kulesa sihlalo lesi ngiphinde ngikhulume nomunye umuntu ngiyamuzwa ukuthi okay usanama-rumors lokho yabo lonto lokho wakhuluma uthi hayi bo usabele sekhuluma kanje nami yabona usabele asagcwala usabele yabo usabele setshena ukuthi khona yabo unokubuliwili nalabantu engimshiye nabo ngiphinde ngibuke ngithi awe mfethu yini manje lokho kuphatha igama lasabele yini manje mfethu ngoba phela bonje ungibona ngisuka la ngikunika distance ngizama kona mfethu ukuthi kahle kahle shoot le nkulumo yethu ngiyabona ukuthi ayizwani ngizongcono ngihlehlele kancane ngime lapha eceleni ngikhulume nabanye abantu kuba ngiyabona ukuthi mina nawe asizwani wathi hayi shoot le bafisa khuluma nabo professor ethi hayi ngiyabuya ethi bafisa ngiyabuya manje futhi uthenga uRizla la yazi akayi uyothenga uRizla professor uthenga uCap abo nje mina ngitshena ukuthi uthenga uRizla estore uyothenga uCap uphethe nazi izikhwama ebhala uphuma lezi ezincane ebhala ufika lezi zama side back izijwela ugqoba bafana baselokishini nje laba abamaphotelanyana futhi uphethe lesikhwama futhi ufike uthenga ummese ngaphakathi esitolo kamalume ngoba umuthi jiki khona nje la sesikhona umuthi jiki khona nasi isitolo omunye umalume simbiza ngomalume dayisa nje izinto usweet ama drink yonke into nje futhi ufike uthenga ummese nakho uprofessor ukuthi wafika wathenga ummese sengibuza sengibuya esibhedlela mina sengichazela umalume sebengitshena ukuthi le yanto eyenzeke ekseni baxakeka bona mebezwe kuthiwa India ligwazilile elafika la kumina uthi yena umalume uyasho la ukuthi ngalibona mina sabele India la ekseni lafika uthenga ummese ngalidayisela futhi ngokuthini India engilijoyele ngikubone lamba nabafethu spa nobani abafethu nihlala nabo yabo ngitshela mbuzo okay lithengela nje ukuthi mhlambe ebelina mhlambe lulahlile ngithengela nje isafety yalo yabo it's not like ngabona mhlawumbe ukuthi kade kuqedwe uxabana nawe leseliza la kumina ngoba ukube ngabona wena sabelo ngangeke ngidayisele ngoba ngizobe sengibonile ukuthi hawu lo waxabana nasabelo kanje waseza fast la yedwa isitolo ezothenga ummese ngangeke ngimvumela yabo alright malume okay shothi yokuthenga ummese la kumalume akawufaki la professor ephaketheni ufaka kwi-handbag yakhe kodwa bonje bofaka kwi-handbag yakhe sewuvulile akafuni like ukuthi ewuvulele phambi kwami bese yawushaya yabo okay nami ngokuthi professor kulo muntu mfethu uphila nazo igebengu mfethu noma ngiyisona isigebengu sifine yabo kodwa nje ngiyazi nami mfethu ukuthi ummese ngisho noma uthi uphethe mina mengifast kale ndlela ngisakwazi uku-attack ungakawuvuli ngokuthini
Mase ngikubona ukuthi ufuna ukufaka isandla mhlawumbe cover fast kubambe ngqe isandla. Yabo? Kodwa mina ngikwazanga nokuthi professor ngithola ithuba lokuthi ngimcover fast ngimbambe. Ngokuthini wawuvele ufakile esewuvulile. Okay uyawuthenga uyabuya. Shitha bo mebuye professor ufica vele ngisahleli lapha futhi sasayixoxela yabo. Shitha mebuye ngibuza ukuthi hey Sabela you still saying what you were saying. Ngithi what I was saying. You say me I can't do nothing. Hey you what you can do to me? You think I'm scared of you? Me I can't be scared of you. Maybe you can better to kill me, but I won't serve you, bro. You can better to kill me, so that's gonna be buried and died like that. But I won't serve you. You see, if I see you like this, same like I see a cake. Baselela kakhulu. Yabo nje ekade tsothenga uRizzler, shuthi usiyaqeda ukuligoqa leli dam la Rizzler, yabo. Hey professor kathola nje isikhathi sokuthi ecela umuntu ukuthi embambele. Vele wangena la. Yabo nje ngithi mina ngibona yena ngibona like ngibona ikheke. Udam la eliphethe wavele walahla phansi. Wafile abo nje ubevula isikhwama ngithi usazokhipha. Vele ngiyawazi amandi yawuthanda imese professor ama 3 star. Ngithi mina usazokhipha ummese ewuvule. Ukuvula kwakhe ngekethola ichance ukuthi eqala igazi. Ngizobe sengila ke. Ngoba nami angikho kude kakhulu kuyena nje besebuye esitolo. Sengisondelile ngale nkulumo le ayibuza ukuthi nginamanje ngisayisho lento ade ngisho ayibo lonto. Nami ngiyasondela kancane. Ne indaba. Yabo lonto. Wena ungizile ukuthi ngikusaba yabo lonto. Professor wathe ukhipha nje wayesho. Ngoba kuthina professor ngisithola ngisho isikhathi sokuthi professor ngize ngizama ukum-attack ukuthi okay isandla mesiphuma nje isandla ngiyasibamba ngoba ngiyasibona isandla mesiphuma sesinento ecobezelayo shuthi umese vele usuvulekile wathi nje kanje nje wabona amanqeba amelandelana nje professor shuthi ngishayela oqala kube like akalishanga kahle is like kumina ungikwebhile ijacket ilo inxeba azwakalanga kade lizwakalile lishayile kwaukuthi igazi aliphumanga same time yabo igazi ngaqala ukulibona ngoba sengiphinde lesibili yabo nje bese ngiphinde lesibili kanti vele seliyaphuma leli lokuqala yabo nje ba sekwenzeka le nto abantu baqala manje amatafuna la khona mfethu udayisa ugwayi la owaseTanzania amatafuna manje hey kwenzeka nani still mfethu usafuna ukunginamathela cabanga lapho professor sengiyeza ukuthi hayi amandla ayaphela ngiyeza ukuthi ayaphela amandla ngizongigoqa phansi ngedolo ngihlala phansi ngiyeza ukuthi ngeke ngiphefumula kanzima ngiswe ngikole umgaqo yazi lisamile liyangibuka futhi ngikubuyele imemory fast kube khona into etshena ukuthi ngeke lo muntu ngimlimazile lo muntu angidadame kule ndawo elivuza kwamsiza lokho ngempela wayidadama uyisuka wayibaleka cabanga washiya ngisho isikhwama sakhe ngokuthi vele ishuthi isikhwama sakhe washiso ukuthi vele uyazi ukuthi abantu azwana nabo kanje ikeki abanye sebeyaqala ukufika ngawani yabo lonto ngoba wathi mesehambile mesebesha bafisa ukuthi uba wasala nesikhwama sakhe bayasho ukuthi hawu lo mngane wakhe vele ajwayele ukubhema naye kakhulu inkantini waseZimbabwe yena wamthathela isikhwama sohamba naso futhi bona banazi inamba zokufonelana ukuthi batshenana ukuthi hawu uzosithola mina endaweni yami la ngihlala khona kanje as soon as like that professor futhi kwenzeka kanjalo okay abantu bachoked nabo hayibuSabela yabo bayasho laba bala phambili uthi hayibo yaziSabela kalenzakana lelutho lendini it's just nje inkulumo mpikiswane kuphela nje benza ukuthi labantu begcine begwazana professor bafu uNkulunkulu emkhulu bafu kodwa mhlambe professor acishe laphela futhi hour shuthi ngane kathi ngisawena ngaphethe zibe ngongileke laba abanye beluke bengibuza hayibo manje wewe Sabela hayibo shuthi ngaleso sikhathi khona abantu baka UIP laba bahambe emgaqweni shuthi bayibona lento bambona umuntu ongongiwe besondela bobebuza kwenze njani bechaze ukuthi hayi usekwazwe India kanje okay shuthi labo overbaphatha beshaye backup yani ambulance nakho ne ambulance kuza ku 45 minutes manje ambulance eqhamuka and bayangibona ukuthi ngiyafa professor uNkulunkulu ma professor ngithi ngiyafa lapha ukukhona la ngibheke khona phezulu kanje ngangithi hayi uNkulunkulu mekuthi uyangithatha ngithatha hayi uNkulunkulu professor ngase nginingelile ngathi hayi ngiyahamba lani into engisabisa kakhulu professor abo phela lento isasanda kwenzeka yabo lonto mina ukuyitshena kwami ngitshena ukuthi like ungishaya inhliziyo umuntu
iyona lento ecelanisa ukuphefumula manje ngoba angisaphefumuli kahle professor and abo bafethu ngilele phansi ngilele ngaleli side lenxeba awome ngithi ngiyavuka ngifuna ukuvuka mhlawumbe ngilale ngaleli side kuvela ukuthi dizi kube mnyama emhlabeni ngiyabona vele kube into eyisiyezi kodwa mengiphinda ngibona ngale side kube ngathi kuyabuya futhi ngiyaqala ngiyababona futhi abantu ayingabona ukuthi ngeke ngilimele futhi kufanele ngihlele ngilele ngesayidi nje nabanye ngokhe sebeyafika amanye babo sebele kwenze njani ngichaza ngilele phansi kuthiwa phela sukuma phela ulele kami ngithi awome ngasukuma uzobona into ezokwenzeka until ngenhlahla leyo professor kuzoqhamuka omunye umuntu wangasekhaya uyadlula vele ujwayele ukuthi lo mfethu lo ujwayele ukuthi ekseni ihambe eNanda yabo lo eNanda ngathini shuthi unini unini wethekeni yakho ebemgadele izingane wekade ivakashile manje lezo insuku yena uhlala la eThekwini khona leli flat elingala ngasemaflatini lawa abameli musu uzoshona ngaku Victoria Embankment engathi ngasemtateni khona la kucwala khona imoto yabo la kufika ngisha amameya khona leli flat nje lama lawyers nje lapha uhlala ngakulelo flat mfethu futhi njalo nje ekseni usewakuvumela ukuthi ekseni futhi uyasuka nje la ehambe eNanda gibele fika ethatha ingane isesikoleni bekuyima futhi ebuye ngithini uQueen usemafamu ugodukile akekho futhi lokho mhlawumbe into ezoyenza nje mhlawumbe lezo lo masontshwana ngithini uQueen usemafamu kanti uyadlula medlula uyayibona lento umuntu ngungiwe and futhi uyangazi mina ukuthi uhlezi vele ngibona la hlezi sibingelelana lana awulokisho ukuthi kanjalo shape uthi mayafika naye hayibo ngoba uqinisele nje lo kanti ngenhlanta professor unane number kasisi wami cabanga ngoba bolo mfethu eNanda ngasekhaya mhlambe uweqinize u4 efika ekhaya nami ngisuka kubo mhlambe ngeqinize u4 efika ekhaya nje siwi community eyodwa wangasekhaya ngqo wazisho ubaba wazi uma wazi usisi baba wazi wonke njengoba ukuthi wena ngisho inamba yasisi wami ngoba wavela umfonela sometime okay usisi wami umpilo ngokuthini usehlala eMawoti usisebenzele emhlanga yabo yeah ngeke kwazi ukuthi ezela plus usesemsebenzini already wathini wathani sacela ningifonele ningishuthelena izithombe yabo basuke ngishutha ngempela izithombe hayi uthi uyabuka na iPhone ayibuka ngempela ulimela ngempela bhuti wami yabo hayi shuthi mebona na ukuthi ngilimela kanje ethi manje sokwenze njani ke khona ungakwazi ukumsiza ukuthi mhlawumbe eyombuzela ukuthi irequest ngamthatha ngamalini imuse edingsini hayi abafisa ngempela fast amfonele futhi mfethu hayi philo bathu 120 abangamthatha ngabo bemuse edingsini philo usuke isenda bo lonto leyo mali semthambo sobemnika lo muntu weUber sengithathwa ngiso edingsini ila khona ke philo yamathola khona ukuthi iqhubeke iphile njengoba ngisaphila namanje otherwise professor ngalelo langa ngangizofa ukuba aqhamuka ngalo bhodi ngizofa mina professor njengoba ngitshena ukuthi u45 minutes professor wawusuyopheda ngilindi iambulance hey okay ukulindwa iambulance ngiyabatshena labo sister labo ngoba sisaba u2 nomfethu oyedwa bafethu okay niyabona ukuthi iyadelay lo i-backup yeni ku-off sicela ingene epolice station i-backup yakho iyashesha amaphoyisa mekuthi wona ashayela i-backup i-ambulance ayithatha isikhathi esingaka abona njengoba nishayela i-backup beyinje kuzoshesha ngokuthini nabantu abaziyo ukuthi nisebenzele eThekwini kodwa manje yabo lesikhathi sesingaka ngicina ngifela la mina and ngizokhala ngani futhi mina mekuthiwa ngiyafa la ngiyobhokela mina yabo nami sengiyawakhuluma nje lama words professor ngithini nje ngiyabona ukuthi yazi ngithuka ngaphela phela usizo la hawu afika nosisi basebasamina usebela akekho futhi umuntu nje futhi ukusiza ngithi bana ke bengimisile kanje bathi nje angilinde ambulance okay shuthi ke ngifike imoto weprofessor eUber ngithathe thatho plastic bengidlale phansi ngithathe ngiqutshulwe ngifakwe futhi nawo khona lo bhuti lo ngasekhaya bengithathe bengisedinthini kubo yena kokubhalisa shuthi thathe sifike nje edinthini nompilo wayefona yabo washo wathi hayi ngisacela bhuti sibanibani sicela ungisize ukuthi odokotela bokhuluma naye bebhale phansi indawo ayakuyona manje noma engakatholi iwodi indawo azoya kuyona manje engakwazi mhlawumbe ukuthi mekuthiwa ngithomela umuntu uzomfica apha yabo
bhalisa zonke izinto nezinamba zakhe yonke into waseyangishiya ke lo bhuti yabo ngase ngisala ke nabo umthetho bese sibedlela okay kanjalo ngesibedlela ngayi trauma kanjalo okay acheckwa kanjalo ngiso history kanjalo until ize ngithole indlu ke ngathola indlu ngafakwa elo e3A okay nakhona mase ngifika ukuphinde ngimfonele futhi impilo ngokuthi vele ile line yasendlini ayisebenzi ngacela umuntu engimbonayo uyisiguli la ukuthi hayi lo ugula kakhulu usazohlala labo mhlawumbe singaba nobudlelwane bokuthi impilo ngamnikeza inamba yakhe ukuthi like mefuna ungifonele kuyena yabo ukuthi ngamuthi umuntu sesimeni esinzima yabo lo nto uyagula e3A ihlala abantu abalimele kakhulu professor lapha ngenqamba mama abantu abanqamuka imilenze abantu yabona abashiya ngokonkolo umzimba wonke nje abantu nje abalimele kakhulu afana nabantu labo sebeshawe imkhuhlane abalaliswayo lapha nje ibodi abantu abasuke belimele ngempela yabo alright hayi ngihlale okay shuthi nakhona professor bethi mengishe kodokotela bethola ukuthi no akubi kakhulu inkinga nje igazi eliningi lophele ngaphakathi kwaphoqa ukuthi kufanele bengibhola imbobo la imbambo abanga professor nginambo banginalutho la plain nje kanje isikhumba kuthiwa hayi la siyayiqophoza imbobo njengoba siqophoza la izokungena ipipe liyogcina lapho he abesayisho lento wangazo sibadlala professor ngababuza futhi ukuthi hey manje lento ngizobe nginiyenza ngizwa kanje kuthiwa hayi nayo thina umjovo esokushanga ukuthi ube dizzy siyenze lento size siqede ungayizwa yeah okay bangijova ke bangishaya ke professor bangifaka phezu okay shuthi ke umjovo yasebenza egazini yasebenza ukuthi baqeda nabo okay nayo iloni ukufaka ipipe la sebeqedile ngiyavuka nje awu senginesigubhu esingangeso 5 liters seceleni kwami hey sinani sibamba ha ngiyasho ukuthi uNkulunkulu kuyozokuba nini kanti engisho ukuthi wona professor fethi kwezinye izinto bafo umuntu engacabanga ukuthi siyayithanda lempilo ubani professor ongathanda ukuthi lokuphila lempilo what is if ube ngafa professor njoba sinokuhlangana nabanye abantu professor besibuze like how ngiyakubona qinisela awu right wena lo tshela ukuvela lapho we professor nayi mina impela it's manje kanisizi ni professor yabo mina professor ukuthi mina mfethu angazi noma mfethu indlela engidalwe ngayo hayi mina mfethu umuntu mewaqala ukukhuluma kanjalo ngivele ngifune like engathi singaba no 5 minutes eceleni bengasizwa abanye abantu sikhulume sobabili ngimphendule ngendlela azoba comfortable kuyona ngoba ngiyamtshela umuntu ukuthi siswami awome ukuthi uyawalandela ama-episode ami akwazi ungizwena kanye mina ngiqamba manga lapha ku TV ngithi mhlambe sengiphuza i-methadone sengishintshile sengihambe i-rehab lapha ngizongixoxa ngezitori zami zempilo yami why I end up getting addicted in drugs siqwashisa abantu ingakho kuhlezi malivula uhlelo bethe abantu ama-intro wakho made ikuthi inkinga bawalalela ama-intro yes how I ended up in drugs okuyingozi eqwashisa yayizwa leyo eqwashisa abantu ngezidakamizwa omunye professor uzubona abantu kunezinto abangayicabanga omunye uzojaha ukuthi mina ngibe right engafuni ukulalela into eyangenza ngibe kanje ejaha ukuthi mina ngibe right ngithe ngi-right kama ngxoshi ingane yakhe ngokuthi ingane yakhe ayinalo ulwazi kwenzekani lapho phela nathi sizaliwe professor sizalwe abazali abasithandayo abasithola 9 months bafo lempilo nje mfethu siphambame nje siyenzeke impilo zethu kodwa akuyona impilo esasifisa sisakhula cabanga mina professor ngoba ngangifisa ukuba yipilot ikephi pilot ama ngifisa mina nje and yabo professor even ukuza la kwena le TV yakho bafo mina bafo wena ngixoxeke nawe mfethu umesihlala imesibona le ndaweni angisabi lutho mina professor bongoba mfethu ifamily yami yasiphile ngiphilayo and I understand anginankinga nomunye umuntu engicabangela engangithatha kanjani indlela ngithatha ngayo isifaya nokwakhe lokho umuntu ufunda ngoba impilo eyibona isiyenze egcekeni la kwakhe yes kodwa bothina lokho esikwenzayo yazi omunye uyokhumbula esehleli yedwa ukuthi yazi laba mfethu ababe nokukhuluma kule TV ya professor yazi ukuba ingane yami ngayithatha nje ingane yami ngayithatha sometimes mengiyibona lezi zinto ngiyithatha ngilalelise
ngiyibukise ngithi lalela la wena ngoba ngiyakubona uqala ubhema ugwayi hayi mhlambe ngabe ayigcinanga end up ikanje ngoba professor abona ingane zamanje ke zona ku West bafu singcono thina professor ngokuthini dala indaba yemjovo into ifike manje ingane zamanje professor mike ngena ama drugs in bafu izojova which is umjovo uwona into engekho right and enye into owayikhuluma indaba ukuthi leli India lali high kakhulu elali high yabo lamaphilisi enhlanye professor usuwahlanganise nalo wamuthi lo uthi uyibontli wafaka esigubhini naxukuza usukungani noma usukufaka 15 noma bani cabanga lela philisi ngoba phela umuntu limlondolozo usuku lonke ogula ngekhanda o mental disturb kodwa limlondolozo usuku lonke meshaya load iphilisi how much more wena muwashaya mhlawumbe uqala ku5 ugoqo cabanga ngoba uhlanya unalutho phila saka and yazi ingane zesikole ziphakathi kulento ngoba nje professor ezinye izinto sisikwazi mina angikuthandi vele kakhulu professor ukukhuluma into engana experience yayo yabona njengoba sesikhuluma la ku TV ngama drugs lawo siwasebenzisayo ngoba izinto ezenzeke kuthini angikhulumi ngento ukuthi bengibuka enze uSimanimani into eyenziwe yimina uqobo into engiyazi ukuthi mengiqala manje ngiyithatha ngibhema ngizoyipha ama 2 days 3 days kodwa lesi 4 kube ngasafana njengosuku lokuqala ngibhema sobe sekunenye into engazi ukuthi ingilandela la ngemuva ithi ngeke ngiyakudinga phela ngiyakudinga phela lento abanye abantu abangayi-understand abangayinaki abongize ngisho mina professor ukuthi yabo kube uNkulunkulu wadala ukuthi umuntu like umuntu mengakuthembi khona mhlawumbe la uya khona ukuthi uyabekwa ushuthwe ngenkathi ushuthwa wonke ama results angaphathi enhlizweni into icabangayo iphumele ngala ephepheni bese abantu bayafunda ukuthi oh enqondweni yakho khona ukuthi nokuthi uNkulunkulu ngiyafisa mina professor ukuthi abantu bangasibona sihamba emgaqweni besibona singcolile senze izinto ezibhedabe etshela ukuthi umqondo mhlawumbe uyayithanda into yenzayo no hayi ngoba futhi nathi uvumele lo sathana professor i-dictionary wrong kakhulu professor and ongakaboni ibafethu akavula amehlo especially abafethu abathole ingane zabafana okay ngiyabona amantombazana amaningi angena ema-drugsini professor into engingayinothisa yonke leminyaka nalabo ahlala nawo nje la estradini angena for the sake of abafana amaningi kancane intombazane izovela isuke nje iyakhetho yithi yobhema nabafana khona umjide mhlawumbe esuke inokuzwana naye mhlawumbe uthole ukuthi uhleze ebhema eduze kwayo until one day mhlawumbe icela ukuthi ongizwisa nami izawuka amantombazane isikhathi esiningi ajwayele ukungena ngawo kodwa nje amantombazane hayi professor engiqamba mama abafowethu abaningi nje mfethu uthi omunye uthandana naye intombazane ayiwabhema ama-drugs uzubona sometimes nesibesibeli ma ungabhemisa kanjani mfethu umuntu i-drug omthandayo uthi imbali yakhe enhle uyamthanda usimothozo wakho umfake into owazi kahle ukuthi even wena ikufaka enkingeni musuyiqalekela ingekho kodwa umfake wena uzubona iprofessor uSilo sathane walento hey strong bafu and futhi ngisho ukuthi ayingelina ngasoba right nathi abaningi bolifisa leli thuba ukuthi azincuthe khona ukuqinisela abantu ababekwazi ukuthi sibabone besho uthile professor bekhulume bechaze lapho mhlawumbe sesiphila impilo esmart nathi yashisa itsimbi la emgaqweni ayi professor ayibafu ngizwe yabo manje khona ama secrets afeel to ensure yeah cabanga ngikhalela ngawo ngithi uyazi ukuthi mina bengilala la ko St George ngilala la around ngilala eDurban station manje professor nakhona ngihidile yabona khona la silala khona mhlawumbe siba u4 ungena kuleya ndawo is like uyabonakala nje ukuthi oh nangu umuntu engene lapha imoto imipaka siyakwazi ukuyibona so na imoto kahle imoto ejwayele ukupaka lapha imoto zala ama security ka railway uthola ukuthi azoshaya nje azochecka u-railway ukuthi abekho mhlawumbe abazama ukugumba intambo wabo lonto kanjalo iyona nandatho esingena kuyona kahle kujwayele ukupaka imoto zakho kodwa nje like mikupaka imoto bafu akekho tshena omunye sonke sithi kanje ukuthi akuzona lezi imoto ezinyamazana ama security ebanenhliziyo emprofessor labantu kodwa into engiyibuka laba bantu professor ngizwe ngathi kuthiwa u5 years abanikwe wona ukuthi bezocleana la eThekwini hayi kodwa ngibona wesibili ngeke kuphela indlela abenza ngayo professor hayi ngoba ngibafisela izinto indlela abenza ngayo
Professor Sinqabile vele mfethu azalelwa ngale eThekwini khona emakithi ubuyele emakhaya vele into esihlezi icabanga nathi kodwa ngithatha ungibeke eceleni ungibuze ngikutshele before ngithatha ungisekhaya uyazi ukuthi ngasuka ngane ekhaya nje ukuthi angizumbuzela nje wena ngibambe ngiqulo usungisekhaya kwathi futhi uyafika nje nami lokuthi oh siyabonga awu inyama ekade sayifuna kangaka bebe phambi kwakho mhlawumbe ngakafika ngisho ekhaya bebe ngibulela phambi kwakho awazi ukuthi isimo esangihambisela ukushini isiphi wena uzocabanga ukuthi ingoba like ama drugs professor kunabantu abashezi lawo la eThekwini abangahlalisiwe ama drugs izimo zempilo zalaba aqhamuka khona kodwa most yabantu bani advantage yodwa ukuthi like umuntu obhema umuntu ola eThekwini ohlala emgaqweni ongcolayo obhema ama drugs wabalekela nje ukuthi mhlawumbe wajontsha kubo noma kanje ayikho njalo futhi umama omdala ofasa ngisho iduku uzomcabangela ukuthi ubaba omdala onentshebe bona ukuthi usanani nempunga uzomcabangela ukuthi naye wafika ngesimo sama drugs until zibe mdala zibe ngako ayikho lonto izimo ezizene eziletha labafu and vele ke mfethu professor emhlabeni ngeke sibe right sonke kuthi kunabantu abangalicabangi impilo ngama side amabili bacabanga in the positive side in negative side vele bayicabanga impilo vele professor sidalela ngasonke sokuthi soba right vele nje le into eyaziwa leyo kodwa okay nawe ke treat umuntu ke as like nawe uyakwazi lokho empilweni ukuthi ish mhlawumbe ngenze ukuthi ingane yasibanibani yayidelele nje ukuthi iyophila kahle isakhule kodwa yothi imiqala ithi kusuke lokho yabo mhlawumbe kasibanibani ikhambe yadalelwa nkosami ukuthi izohlala yonke leminyaka eThekwini ihlala kodwa ithi iyothi isishintshile ngo2 years nje kuyobe ngazi ukuthi ayikaze yazaze yaphila ngisho ukuyiphila lempilo yona into engihlezi mina ngisho professor hayi mina elamizwi lingitshena leyo nto ukuthi okay I waste my time kakhulu ngiphila lempilo ebhedayo kodwa mina mase ngishintshile professor ngekungithatha 5 years ukuthi nobe ngazazi ukuthi hey bekusikhotheni lo yana ungambonisi nje ngoba into eningi kuyosheshe ngizenze ngokuthini okunye ngiyakufisa professor ukuthi uthole ukuthi ipower angithula nginayo kwesisikhathi uthole ukuthi ngizinqene professor like abantu abafana nani lo engibahlupha yabo nje like abantu basekhaya mina professor ngikukhohlisa mina bathi basekhaya professor ngabatshena bangitshena ngabatshena nami bathi sikuzamile ngerehab sakuzama ngama methadone sakunika imali ukuthi ufuna ukuya endaweni eziwukuthi nokuthi kodwa still ayenzeki lento hayi ngoba sikulahla still ngowethu anything eyenzeka ibhlungu kwena sihlisi seceleni kwakho seduze kwakho kodwa okwamanje awuyizamele wena yourself so thimese sikubona thina ukuthi ngempela khona into izamayo yabonakala futhi sobe sifaka isandla nathi sona sandla esangasilula thina ngawe leso ngoba even nawe uyakwazi lokho uma usukwaziwe wafonela usisi wakho baba and usisi wakho wakhipha 120 imali engayibudgetela ukuthi beliphuma prof ekuthi kanjani cabanga professor mfethu lezi zinto still namanje ngisho ungasekho ekhaya kodwa impilo kuba seyidakamizweni isabahlukumeza lingathini lakho ngemndeni enabantwana baseyidakamizweni bafethu ukuthi mina professor ngisazi mfethu ukuthi almost nje mfethu amaphosita amaningi uyakhumbula na mengikwenza ngithi mina noma sengizoqeda ngibe naso leso sixwayiso kodwa okay ngiyabona vele nami ukuthi okay kwenzela indlela kwenzakala ngayo kodwa ngeke ngikhathale ukubatshena abafethu mama nobani ngeke ngikhathale ukubatshena lokho ukuthi bazali sisacela ukuthi sigade ingane zethu especially ingane emisingene stageini igade hayi ukuthi hayi mina owami uhlala nobani abazenze ezo zinto uneshwe ngana nithi uhlala nalabo kuphela omunye umzali uma ngalokho professor ethi mina ngikhululeke kabi mina angiziyoba kade kutshela mina ukuthi ngangisonta mina
kodwa bathuka kabe ekhaya ukuthi mina sengingene eshiqe ema-drugsini engakuba uma wethi ma siyesontweni this week wazi ukuthi asikuleli isonto leli siyahamba this week sihlangene iy'nkonzo ey'nkulu siyakale kamasho mhlampe kanjalo yabo ngivume futhi mina ngizoya onede ayikiflow ngizoya nawe uzolokhu unake yakhe ingane like muyitshene ukuthi mhlawumbe yeke enkonzweni ayiye library yaya uyitshene ukuthi wena hayi usakwenze angikushoyo kanti yazi bafu usuke ethiya wena khulu umonakalo and futhi umonakalo omkhulu uzothi usubona wena uzohlule ngisho lokuba nesimilo sokuthi ubuke uzovela ukukhala ubabaza ubhuquze phansi uthi awungeke nithi ingane yami le suka nakho uyamuzwa na uthini sothini engisho ukuthi professor fethu ayikho enye indlela bra wami ezosiza nje futhi ukuthi ingane igadi ingane yakho gada abantu ezwana nabo ugada abantu ehamba nabo ugada indlela zayo ngoba iqala lapho phela lento professor ngiqama mama yonke into nje iqala lapho professor ngoba mina into yokuqala mina engishaya esikoleni abafana ngihamba nabo ngangizwana nabafana babhema bonke engakuba umzali wami kuba wayemuntu wayengiqaphelisisa wayesezobona ukuthi ngeke ingane yami ngeke isinokufika amehlo emancane sometimes ngizwe iphunga lagwaye kodwa uthi ubaba wakhe akekho ngazi kahle ukuthi umuntu egube emgwaye la ubaba wakhe kuphela kuba ukuthi uyayibona lezi ezincane lezi izona lezi ezenza ukuthi wena professor abantu abaningi benganaki khona ukubhema kababa egcekeni noma umalume ingane eyibona uyahlonipha ubaba kodwa ingane professor miyazi ukuthi ubaba uyabhema isuyazi ukuthi uyabhema kune impact engakanani ukuthi umntwana agcinele khona naye ekubhemeni unganakwa baba yabona kubaba umebhema uvela ibhema ethanda ngqondo siyaziwa ngisho eshika baba ngithi uzohamba nje wena kwayesuqalile nje wena uqalekile unawo namhlanje ubaba kumbonile izolo lapha ebhema ugwayi washiya isinqamo ngithi uzohamba uthathe leso sinqamo zababa wakho siyabhema kanti umzali mewukuthi umuntu othi naye menza lezi zinto lezi ugwayi kanjani uba sendaweni yakhe ehlonipha kuyona uthi wazi wena ngokuthi mhlawumbe ubaba usekwambona ubhema ugwayi kodwa nje hayi uthi ubaba bhaqu egcekeni nje emini iyona kwinto ebenze nezingane uthi awu ngoba phela izingane vele ibuka kanjani professor awubaba ngoba uyabhema ugwayi yini ezothi ube inkinga nami uthi ngabhema ugwayi kuba nanginobaba nawe mise sixoxele ubaba ukwesho uthi ugwayi waqala emncane ne yabo leyo ubuka like nawe I can do it kanti wena uzokwenza ugcine uholele kwezinye izinto eziphuma ngentuthu njengogwayi kanti usuzongenela into nerungi ungene khaq sangene kanjalo phela professor lazi sasingazi sathi siyenza nje kodwa abafethu ayikho inkinga abafethu olalela unayo indlebe mina likhe ngingakhuluma okuningi nanokuthi ke bafethu bengicela nje ukuthi abanye osisters esinokuhlangana nabo omunye uzubona ukuthi okay yabo yena ngendlela anokulalela ngayo izitori zakho uya understand kodwa manje kunaleli gama elibuye lishaye bafethu ukuthi akanisizi no professor anifuni ngadini ukuyeka bafethu awuchazele umuntu ngomzima bokuyeka iwunga bacanga ukuthi ubhutshisi lovela uvuka uthi awudli washo njalo umuntu umfana ngithi awuye ngani ungathena wena professor ucanga ukuthi ubhutshisi nje lovela uvuka senithi uthi angudli and professor bafu kunegama ngizokutshena lona bafu yabo bafu iwunga hero akekho umuntu ongakuchazela into eright ngaphandle komuntu oyisebenzisa qobo yabo wena professor noma ungathiwa we-speaker esifunde iminyaka emngakanani mfethu sifundele ukukhuluma nje kodwa mina ngithi chaza ngewunga ungakazi uyibhema ayikho into ongichazela yona ayikho unama-degree nama-diploma ukuthi wena like labantu abakhuluma indaba u-SABC uyakwazi ukukhuluma kodwa nokuthi pheze izinto uyakwazi ukuyi-experience kodwa iwunga bafu awukho okudlula ukuthi ngampela futhi ubuze yena umuntu oyisebenzisayo ukuthi ithini ngathi lento ngaphakathi kimi hey professor yabo lento ngingazi ngaze ngifanise nani lento bese
Hayi ngifela ukuhleka professor ngoba mfethu angazi mfethu kwenzakalani mfethu. Isimanga. Yifethu. Lento ekuthiwa isimanga. Yabona professor ungavezi lento ekuthiwa imagic mfethu. Into yafana nemagic mfethu. Professor ngeke mfethu uthathe into mfethu uyibona mfethu uthi iyabheda uthi uyithathe mfethu. Qhubeka uyithathe. Mfethu ngiyayinzima lento mfethu. Mina ngazi ukuthi ngayichaza kanjani mfethu. Inzima lento mfethu. Yasiconfuse futhi nathi bafethu. Ngicabanga ukuthi mina nisibona nisijabulela nisipha lezo imali. Vele ngiyajabula ukuthi okay. Uyimember yomuntu abole into oseceleni kwempilo yami. Usho ukuthi izinto engikhuluma ima TV uyayincanywa nawe kanjalo. Kodwa bafethu iyahlukumeza lento. Nkulunkulu professor ngayichethi mina ngithi ngifika 34 years zobe ngiphile lempilo. Nkulunkulu manga ngayitshela. And umana la khona futhi uyacomplain anginesure. Anginesure ukuthi even la khona uyacomplain. Uthi awumntanami akasazami nanokuzama ukuthi manje professor Bolent ihlukene professor. Professor ke kufanisa umuntu oseyibheme iwonga 5 years nomuntu okubheme unga 10 years nomuntu okubheme unga 15 years. Mina professor lonyaka lo menga uqeda zobe ngithi 16 years. Egazini. Futhi kunomfana nje osezalwe wezo wayindoda. Hey professor. Awome ngathiwa ngikukhombisa umfana ebengihlezi ngimuse crash. Obezalwe uaunt. Ebengihlezi ngimuse crash. Hey professor. Sengingambizela ngobhuti man. Indlela akhule ngayo nanokuthi izinto lezi ephida akayisebenzisi. Okay, mejabile ngaleso sikhathi nje bayayishayela namajida akhe. Kodwa nje lempilo ephilayo lwafana yona impilo yangifisa. Ngoba buka professor lwamfana kamdala kakhulu mhlawumbe una 17 or 16. Kodwa bomu uthi uyambona professor. Mikuthiwa ngizisibhekeliso ba uthi ungazi ungangibona wena ukuthi uyangazi. Sawe leli parelo uqinisela leli. Usosho ukuthi mama nomalume wakho nomphuti wakhe. Kanti ingane ngaphansi kwami engayishishi nangu half year engishaya iminyaka eminingi ngapi. Kodwa mikuthiwa usibona sikanje ungatshela ukuthi uyena ngingambiza ngobhuti noma umalume. Ngobani bafo kunesinye isihloko besinokusisho samaphara sithina paradise para liyazenzakalela ikhehla lakhona nesakwa sakhona asithengwa ndawo liyazenzakalela iwungiyazakhela iphara layo ikhehla layo yazakhela ikhehla ifuthi yazakhela isakwa sakhona. Kodwa professor la ubona khona ukuthi lento ngampela is a demon lento. Buku umuntu edibheme wonga bese kiwe ukuthi uba right kanjani. Kuba ngathi omunye umuntu esingamazi. Umehluko nje uba mkhulu ngendlela esingayazi. No mfowethu siyabonga qinisela ukuthi ufikile namuhla eyisidla amaningi esake ngiyibona ukuthi manje yogamanxa. Uma khona ubuka wazafika lapha ngicabanga ukuthi idla amaningi esake ahleze isimanga ama episode akho mfowethu. Abantu bakukhonze kakhulu mfowethu. Nanezimo obhekana nazo indlela okwazi ukuthatha umuntu umbeke kube ngathi ubekhona leyo nto yenzeka. Nokuyikuthi abantu mfowethu abazi ukuthi azidlali la. Akudlalwa TikTok la, akudlalwa content la. Sikhuluma ngento eyenzeka ngempela. Omunye uzoyibuza ukuthi why isitokhu sibabuyisa mayeba nenye inkinga kusaqhubeka khona ohambweni lempilo yakhe eyidakameza ukuthi uzubonise abantu abamnyama mfethu banengqondo ezincane. Umuntu uzocomplaina ngalokho ukuthi indaba lokubabuyisa labantu besitile abantu abashintsha. Akafuni ukufunda. Yazi futhi uyakujabulela ngoba professor wena ukuthi umuntu bafethu is not a big man bafethu ukufaka idatha bafethu ungene kulento. Ukuthi ube ne-information kodwa ezokulondoloza ngakuba zinike ezinye impilo zabantu esazoyiphephisa. Uyayidla imali ngani lo? Ngingamphoxa ngakhumula umthetho kamasipala ngitshena ngani. Lo ngaze ngathi ngifuna ngathi singake simbone ngelinye ilanga. Ngingamphoxa lo amthetho. Wathi indaba omkhulumela kanje ngathi mnebra wami ngoba wazi lutho wena. Mhlawumbe ucanga ukuthi njengoba thina sivele lapha kule TV yakhe se expose just for expose nje.
khona umuntu ongavele expose ekanje njengale ndlela engiyiyona mina and futhi into ayichazayo into enephara uphara impilo azoyiphoxa nje ayibukise nabantu abebengamazi ekhombisa kwabanye abantu ukuthi ngazini ke manje ukuthi mina ngiphile le mpilo for the non reason kusasa mase kuyingane yakhe esedown nazo umuntu oqala yokukhumbula hey professor abona ke zona ke ingane zabo hey professors vele ziba ama extra para extra para ngoba uyiphara nayo kushuthi ngono thina mfethu thina manje kuthiwa manje yathola le defect ukuthi uyiphara sesingayithola nje defect thina ngoba ngitshena professors ngiyaku 16 years kodwa ingane zamanje zi 3 years 4 years uzithi uyishonile 3 years 4 years 5 years nomjovo ngathi ubona obanquma kakhulu umjovo yabanquma mfowethu ayojovayo abo mina professor la ngifike ngabona khona mina ukuthi uNkulunkulu nami mfethu abo esibhedlela mfethu ngishama i-stray ngenzani hey professor ngiright mina even ngaphakathi professor umjovo ukhahlaza labantu mfowethu yini nje ngifike ngayinotice ukuthi because abantu kumele bazi ukuthi manje masilethe umuntu la lo wenzani uqinisela uyachase akajovi angisoze nabantu abahamba yabajovayo umnqobi akajovi uyachase sizoze sigcine manje sithi kungcono ukuthi okuyinto ongamele sikhulume ebantweni ngoba kuzoba ngathi sithi ikhona indlela engcono yokubheka ayikho indlela engcono ayikho indlela engcono hey ayikho angenqamba mabonga lapho I'm a drug user professor aliki drug right bafu each drug ifethu nje muka qalwa ngena kulo sukusuro feel impilo yakho feel impilo yakho manje nje mfethu ngeke sivumelana sikhohlisana sithi khona i-drug khona indlela engcono yokusebenzisa i-drug khona indlela engekho into eyi-drug nje i-wrong kodwa khona okune-understanding ngoba abomunye mina abaningi ngiyabona even mama njengoba ngikhuluma manje emakhaya bazothuka mengibatshena ukuthi ngina 15 years mina permanent egazini kodwa zanje zami saphelele inyawo zami iphelele ngisahamba ngiright even awukhubaza yile mpilo nje kuphela nje ngibhekene nayo inkinga engakuba manje makuthiwa ikhona isolution ukuthi ngaphela manje qinisela hayi manje uthi unqamla juqu yabo uma usebenzisa lento le uzophuma kule nto ngingayisebenzisa and futhi bangabona abantu sengishintsha ukuthi this was a guy bebuwene nomqondo kwabo abanye professor noma ubona ukuthi okay noma sengayishintsha impilo siqhuma kumlenze siqhuma senaso akasana amazinyo ushanga isiqhayi lana asanalo ihlo uhlezi ubona professor fisa abafisa omunye usephanjanelwa yikhanda tu ama drugs wonke le drugs afikayo baya nangayitshena professor ngathi okay lele engibe addicted kulona is enough yonke into ethi yaqhamuka nje manje i-drug edition I will never taste it abo umuntu onengqondo professor ucabangayo uyabona ngempela ukuthi cha ngempela uqinisele ukukhuluma into eyiyona ngoba professor lento engikhezi ngisho ukuthi ukube ngase ngilibonile mina iphara angeke ngibe iphara kube ngase ngilibonile iphara ukuthi ngiqala le ndlu gcina endapha libanje same example like ithiki professor ngibonile bahlelisa phambi kwamabantu that's why mfethu ngayitshena inhliziyo yami ngaphakathi angisozi mina ingqondo yami isebenza ngendlela eright edlula futhi abantu abaningi ukuthi lempilo engiyiphilayo nje engicindezelile engibeke nje emthunzini ukuthi ngingabonakali yayizwe leyo kodwa ingqondo yami mina ngilona iphara engqondweni ngiyiphara ngempilo engiyiphilayo Nina bedlule nophapha ekhanda kamenza abalelo umuntu omemeza ngathi yakhalela uthi igula lika Jamal Chithekile awumuntu amasubuko ezafika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni siyabonga kubantu abakwaziyo ukuthi bethamele zonke iziqephu esiza nazo ngokuhlukahlukana ngeimfundiso ngokuhlukahlukana kwazo siyacela ucindezele subscribe button ucindezele ne bell manje ubungakakwenzi lokho siyacela nijoine ne membership sengakhathala ukusho ukuthi i membership yosizaphi kodwa bafowethu ngicabanga ukuthi nani niyazi ukuthi ngelinye ilanga amandla ayokwazi ukuthi eshintshe impilo zabantu ayoqhamuka kunina mhlanamukela lokho futhi mhlanazi lokho mhla lokho nakufaka enhlizweni zenu siyokwazi ukuthi sibe ne movement enkulu engaphansi kwe-MPTV1 igama lami nguprofessor Mwamkhize ngidabula le kwanongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini la kaMandlakazi ngakho ke mina sengcenga